Ja sam Stefan Adamović, trenutno sam student master studija kamerne muzike na Filološko-umetničkom fakultetu. Ovo su mi druge master studije, pre toga sam završio osnovni master studije harmonike takođe na Filološko-umetničkom fakultetu, a pored toga što studiram, bavim se i raznim organizacijom raznih kulturnih dešavanja, a to sve kao predsednik Studentskog parlamenta Filuma i predsednik muzičke omladine Kragujevac. Počeo sam muzikom da se bavim od 9. godine. To je došlo onako nekako neplanirano. Ja sam nisam mislio da će mi to biti možda životni poziv. Deda je imao želju da neko od njegovih unučadi svira harmoniku, pošto je on voleo taj instrument. Dok je bio u vojsci, svirao je harmoniku, međutim njegovi posle nisu imali da mu kupe harmoniku, tako da mu to ostala neka neostvarena želja da se on bavi time. Onda je kupio harmoniku najstarijem bratu od tetke, on je završio nižu muzičku školu, ali on je posle otišao na neka druga zanimanja, pa je on jednog leta mene naučio da odsviram nešto na harmonici. Tako sam ja odlučio da odem na prijemni za muzičku školu. I to eto kreće u mojoj 9. godini. Upisao sam nižu muzičku školu paralelno sa osnovnom školom. Tu nižu muzičku školu sam završio u UB-u, to je osnovna muzička škola Petar Stojanović. I tu već od prvih dana muzičke škole kreću nastupi i takmičenja. I ja sam eto nekako, kako se bližio kraj niže muzičke škole, odlučio da nastavim da se bavim muzikom. Zatim sam upisao i srednju muzičku školu, tu sam se već prebacio u Beograd i nastavio u srednjoj muzičkoj školi Vatroslav Lisinski svoje škole. Sve vreme i osnovne i srednje sam bio odličan đak. U osnovnoj sam bio čak i Vukovac, u osnovnoj školi, u osnovnoj muzičkoj školi sam bio đak generacije, a u srednjoj muzičkoj školi sam bio odličan đak, ali nisam bio Vukovac, ali sam proglašen na kraju za najuspešnijeg učenika vokalno-instrumentalnog odseka zbog broja nagrada i nastupa na takmičenjima, koncertima. Bilo je tu različitih takmičenja gotovo po celoj Srbiji, kasnije i po regionu. Ja se sećam se prvog takmičenja, to je bilo tada školsko takmičenje, tu baš u osnovnoj školi Petar Stojanović, kasnije to takmičenje preraslo i u internacionalni festival. Zatim takmičenje Zvezdane staze u Kragujevcu, razni muzički festivali internacionalni u Beogradu, po muzičkim školama, Pančevu, Bijeljini, Sarajevu. Sad, bilo ih je dosta, tako da to su neka od takmičenja na kojima sam učestvovao i osvajao uglavnom prve nagrade. Nakon srednje škole i nakon svih tih takmičenja i solo nastupa dolazim na studije i tu već pokušam da pređem i u neke druge umetničke vode, dakle ne samo nastupi, već i organizacija raznih kulturnih dešavanja. Tako da sam za vreme studija se uključio u rad studentske organizacije i onda vremenom ulazio u sve aktivnosti kojima su studenti na Filumu bavili. Tu kod nas je na Filumu i postala jedna manifestacija, to još uvek postoji. Dani kulture studenta Filuma, to su naše starije kolege pokrenule. Prvobitna ideja manifestacije je bila da se studenti Filuma predstave kroz razne kulturne događaje, poput predstava, književnih večeri. Na početku to je zamišljeno da bude samo predstavljanje za studente odseka za filologiju, pošto mi na Filumu imamo, tako reći, 3 fakulteta. Imamo odsek za filologiju, odsek za muzičku umetnost i odsek za primenjenu i likovnu umetnost. Kada smo drugi ja preuzeli organizaciju tih dana kulture, mi smo htjeli da to još malo proširimo, da malo poboljšamo i kvalitet programa i da proširimo prosto, da ne bude to samo za studente jednog odseka, već da uključimo studente svih odseka, ali pored toga i da uključimo studente ostalih srodnih fakulteta iz gotovo cele države. Tako da možda je to bio onako najveći izazov proširiti ideju te manifestacije i organizovati prve godine da to sve funkcioniše kako treba. Tako da smo mi te godine kada smo preuzeli organizaciju Dana kulture, pozvali kolege sa drugih fakulteta, pa smo imali tako i goste sa beogradskih fakulteta, imali smo goste iz jednog pozorišta isto iz Beograda, tako da gledali smo da pored predstavljanja naših studenta predstavimo i šta se to radi po ostatku Srbije i kakav je to umetnički sadržaj koji građani tih gradova mogu da pogledati. Već za vreme studija više sam se okrenuo nastupima u nekim sastavima, poput kamernih sastava, zatim i u orkestru harmonika, prvo je to bio orkestar harmonika Kragujevac, zatim nastavim i Kragujevački akademski orkestar akordeonista i sa tim ansamblima smo imali isto brojne nastupe, takođe po nekim bitnim
scenama i kako u Srbiji, tako i u inostranstvu. Bili su tu i nastupi po Austriji, ne znam, u Hrvatskoj, Crna Gora, Italija, pored nekih koncertnih nastupa koji su uvek nekako lakši psihički, jer tu nema ko da vas ocenjuje, tu ste došli svirati pred publikum koja je dobronamerna jer je došla da čuje šta ste to spremili i uvek je tu, i ako se desi neka greška, publika neće mnogo da zameri, a opet bilo je to i takmičenje pored tih koncertnih nastupa gde je trema malo možda veća i gde je odgovornost nekako prisutnija, jer opet postoji žiri koji vas ocenjuje i koji boduje svaku dobro odsviranu stranu, a opet gledaju i te neke greške, tako da tu je malo veća trema i malo veća odgovornost, ali bilo je raznih nastupa i uvek nakon dobro odsviranog programa osjećate se zadovoljno jer ste to uspeli da izvedete kako. Za vreme srednje škole sam krenuo sa drugom, pošto sam bio u srednjoškolskom domu isto za vreme srednje škole, i onda sam sa drugom, prijavili smo se jedne godine za takmičenje Imam talent, i sad da bismo prosvirali taj program pred audiciju, otišli smo u Knez da sviramo jednom, to je bila gitara i harmonika u pitanju. Moja neka poruka bi bila da treba da, ako su odlučili stvarno čime žele da se bave i ako su rešili da to nešto urade do kraja, da samo veruju i da nikad ne odustaju. Ja jesam imao par puta razmišljanja da li da nastavim da se bavim ovim, da li da pređem u neke druge oblasti, ali uvek sam nekako uspeo da to pobedim i nastavio sam to što sam počeo da se bavim time. Kad samo treba da veruju čvrsto u to što žele, da rade naporno na tom i siguran sam da će uspeh doći nakon uloženog truda, neminovno da uspeh izostane. Tako da samo talent, kažu da nije neki veliki procenat kod svakog čoveka, već je neko više rad nego talent. Tako da i sa malo talenta i sa mnogo talenta uz dosta rada uvek je uspeh neizbežan.